Maka wa tarun ha ini, ha ayat sin puasa. In ayat panagnaan sambil nahadja pakahinapusan tattaqun pagmabuga impag bisarahan. Hati ni amu in katibukan sin bulan Ramadan ini, pagpuasa ha bulan Ramadan. In kahaupuan sin makawa tarun ha ini, sin maksud wajib katu sin Allah Ta'ala in bulan Ramadan, hasupaya kita makapagmabuga, hasupaya kita maanad magmabuga. Doon ha ini in pangasong. Nagpuasa na kita dahil ha bulan Ramadan. Alhamdulillah nagpuasa kita kataan. Nagtarawi kita, alhamdulillah nakapagtarawi kita niyo kataan. Nagtahajjud kita, alhamdulillah nakapagtahajjud kita niyo kataan. Demikian nakaabot kita niyo sin Lailatul Qadar, bukun pahat tahajjud in siyang bahayang ta, aun daing kato siyang bahayang tasbih. In pangasong. Ingkatan sin nahinang natuyad to. Daing naman hapagpuasa, daing hapanagnaan sin Ramadan. Uno ba ingkena naman sin pangatayan na to? Nahasil na to dabaha in pag-iyanon pagmabuga pa Allah Ta'ala. Daing di hainang na to katan halom sin Ramadan ini. Atawa nagtangka na hadya kita niyo sin puasa na to. Nagtahan na hadya kita niyo sin uhaw hapdi. Nagtindog lingkod hadya kita niyo sin sambahayang nato. Wala misan nananam nato halom sin pangatayan nato. In miyaksud sin Allah Ta'ala kabayaan niya mahasil nato. In ini bukun ako in jumawab sin pangasubo ko kaniyo. Wala pa kita ini nag-asubo sin taka-prize, ha? Bukun pabihao ng prize. Ini question in answer, kita in magjawab habaranta. Amuin nahinang nato kataan ini. Pasalan in agi kato sin Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Hangkan kamu magpuasa, hangkan wajib kanyo in pagpuasa, hasupayan niyo madawhat. Dahil di hababaw sin dunya in natija, in result, sin pagpuasa niyo, amo ning pagmabuga. Tumtumun na to. Bang tari makawa in result, sin hinang taray di hababaw sin dunya, ayaw kita maniguro makawa tahadlaw mahuli. Bang kita umasubo, bang taasubuhon in baransin kita. Maita kaw nagpuasa. Magtahan kaw sin uhaw hapdi. Hasupaya magdait, di manjari. Bang magdait, manjari ka misanda ko maminom tubig. Maita ka nagtinog lingkod, nagsambahayang, nagbati sin malaumdum. Hasupaya maningod-singod, di da. Insambong sin kita kataan, hakarna sin pagmabuka pa Allah Ta'ala. Hakarna sin mabuga ako hanarka sin Allah. Iban sin mawaya ako sumud sin sulga sin Allah Ta'ala. Bihan sa aning maksud sin kita. Hangkan kita nag-ibadat. So in pangasubo, bihad to rabaha, hagin hawa baranta. Amo rabaya ayag tintimo mo halom sin pangatayanta. Atawa aun dukaing. Sabablong sin mga ulama, in pag-iyanon taqwa, in pag-iyanon pagmabuga, biya na sin kiyabayta nila, at taqwa an ta'mala bi ta'atillah. In pag-iyanon pagmabuga, amo na inhiminangkaw sin pagta'at pa Allah Ta'ala. Bukun hibis sarasadya in pag-iyanon taqwa. Wajtinabu an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah. Amo na inhiminangkaw sin pagta'at pa Allah Ta'ala, dain hasahaya pandu sin Allah Ta'ala kain. Hati niya, aun tuud bakkas. Ramadan, hinang mo,
In katibukan sin pagpuasa ini, subayon bakkas halom sin pangatayan. Bukun amo inkiana naman tahad sin pagpuasa ta uhaw hapdi. Subiya na sin agi, kita jumawab. Habaranta. Bang uno inkiana naman ta pagpuasa ta.